Vraiment, eveler kalz a dourioutant, giz an inizo en pro an tosta amañ en ez vaz, a rezo tout en dro da pen ar bet. Tolle zo, mais tolle zo bihan, non? Non? Ya? Ya. Ya, ya, ya. Setu, ken a blavechou 1600 daouzeg a pevarugen e pad an dispar vraz a revolzi, a revolution. E zeus bet savet neuze en doare bodat, evit sevel tourioù tan hag a Napoleon Koz neuze, et neus laket an dre dignan ar warnaman goudeze blavez 1100 ar c'hwer, la commission des phares ez gad an dre. Gad ar jonj neuze lakas klerigen teid an naoutchou etre an anternoz ar pella aon en eer da brohal, beteg an tran wijela. Ebe just broioal brozaus hag ese ou doa deja leun a dourioù-tan. Me a zaleg a poense neuze, e zeus bet savet kalz a dourioù-tan hag a sklerigen aneo e barz a zo bet die eat kalz en a raok dre labour Augustin Fresnel, voilà. A d'abord e vezo anno divar e ben, voilà. Setu, an tourioù-tanze, bon, a veler evel just ruen a vez aneo tout, en dro da aochou breiz, da poense hag e brohal pen da ben, quoi. Voilà. Setu André zo bet talvoudus a labour a zaleg a blavechou 1100 c'hwer a dreistol, labour Fresnel 1100 trivarnugen. Evit a lettern da lakaat e barz. Setu, da houdeze neue 6